Ibihe byiza kuri mwe mwese tugiye kubana mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Sahel TV. Imana ibahe umugisha. Amakuru rero azindutse tugeraho mu buryo bukomeye cyane, reka tuyazingurire ahangaha. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa intambara iri kubica bigacika mu buryo bukomeye cyane, ariko kandi Minisitiri w'Ingabo wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari icyo yatangaje, hari ibyo yavuze. Brigadier General nawe hari ibyo yatangarije ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiri ku isonga ariko urubyiruko rwo muri Kongo ahangaha ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rurashishikarizwa kwinjizwa mu gisirikare mu buryo bukomeye cyane. Aya magambo yose turaje tuyaze imuzingo. Hanyuma M23 nayo yasohoye itangazo karundura ivuga ku bitero biri kugabwa mu gace ka Minembwe, ivuga icyo giye gukora. Aya makuru yose reka tuyabagezeho 5 kuri 5, ntujye kure inyakiramajwi yawe. Imana igumugisha. Hanyuma wowe utarakora subscribe twemerere ubikore, ubundi usharinga ibiganiro byacu kandi like, utwandikire muri comment kandi kunzogera, tujye tubana 5 kuri 5, kandi kubana namwe ni umugisha ukomeye kuri twe. Ariko kandi nawe Imana igumugisha kuko wabikoze, ni wabikoze Imana imumugisha. Reka dusuhuze abaherereye muri Amerika, mu Bwongereza, mu Budage, mu Butaliyani, mu Bufaransa, muri Canada, mu Bubiligi, aho bose baraho hose n'ahandi hatandukanye hirya no hino. Reka tubahe yambo, tubasuhuze, mukomeze mugubwe neza kandi muba amahoro. Abari South Africa, muri Tanzania, muri Kenya, i Bugande, Zimbabwe, Zambia, Mozambique, mwese turabasuhuje aho mudukurikira muherereye. Abari ku butaka bw'u Rwanda tubahaye yambo, Imana ibarebe neza, mugubwe neza kandi muba amahoro. Abarundi muri rusange aho muherereye hose, Imana namwe ibarebe neza. Hanyuma abakongomani muri rusange aho muri kwisi hose hirya no hino, n'abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwese turabahaye yambo, tugira tuti mugubwe neza mu mahoro. Kandi nubwo uyu munsi bitameze neza, ariko ejo bizaba bimeze neza, ni muhumure, ntago intambara izahoraho, bizagenda neza. Reka tugaruke mu makuru yacu ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu burasirazuba komeje kuvugwamo intambara ikomeje kubica bigacika mu bice bitandukanye hirya no hino, cyane cyane mu gace ka Uvira, aho ingabo za M23 zikomeje kugaba ibitero bikomeye muri kano gace kugira ngo barebe ko bakambura ingabo za FARDC n'abazareno n'abarundi bamaze igihe bagafite. Biravugwa ko ariko gaturukamo ramforo z'ibikoresho bikomeye bituruka mu mujyi wa Kinshasa bikagera i Burundi bikinjirira Uvira. Ahangaha rero umuriro ukomeje kwaka, tuvugana akaba hagabwe ibitero bikomeye no ku munsi w'ejo tariki 25 hashize, naho hagabwe ibitero bikomeye. Ariko n'ubundi amakuru atugera avuga ko ingabo za M23 zakomeje gusubizwayo shishitabona mu buryo bukomeye cyane. Agaciro kakomeje kuvugwamo imbunda ziremereye, amasasa akomeye, drone mu buryo buhambaye cyane. Ahangaha rero mu gace ka Minembwe haravugwa ibitero bikomeye ingabo za Wazalendo ndetse na FARDC zikomeje kugaba ku ngabo za M23 zihafite ibirindiro bikomeye karundura. Ubu rero noneho itangazo Lawrence Kanyuka amaze gushyira hanze avuga ko rwose ingabo za FARDC zikomeje gukora ibikorwa bikomeye hariya ahantu, birimo gukora genocide ku banyekongo mu buryo bukomeye. Ibi rero abitangaje, anavuga ko kandi ingabo z'amahanga harimo ONU ndetse n'imiryango mpuzamahanga ishinzwe kureberera ikiremwa muntu mu buryo bukomeye. Avuga ko iyo miryango yose ibyo byose biri kuba irebera ko nta kintu iri gukora, ko itari gutabara abaturage. Nayo arakomeza atangaza avuga ko kandi atazihanganira ibi byose biri gukorwa n'igisirikare cya FARDC ndetse na Wazalendo bafatanyije na FDLR ndetse n'ingabo z'abarundi. Atangaza ko rero ibi badashobora kubyihanganira, avuga yuko bagiye gukora ibishoboka byose bakabohora abaturage bakomeje kwicwa ku manywa y'ihangu no gukurwa mu byabo uko buje n'uko bukeye.
yabitangaje mu itangazo yacishije ahangaha ku rukuta rwa X, avuga yuko rwose bafite akababaro n'agahinda kenshi bitewe n'ibyo FARDC iri gukorera muri gano gace ka Minembwe mu buryo ukomeye cyane. Aka gace ka Minembwe ahitwa Rugezi, Mikenke, na Rundondo, Mikenke, Rundondo na Rurambo. Ibi bice byose yagize ati ibi bice byose tuvuze haruguru rwose biri gukorerwamo jenoside mu buryo bukomeye cyane. Ingabo za FARDC zikomeje kugaba ibitero bikomeye ku baturage, bakicwa ku manywa y'ihangu, abandi bagakurwa mu byabo n'izi ntambara ziri kubera ahangaha, ndetse mu buryo bukomeye cyane. Avuga ko hari gukoreshwa indege za drone ndetse n'imbunda ziremereye, ariko kandi ibingibi bikangiza abaturage muri rusange. Ubu rero uyu mutwe wa 23 watangaje ko nyuma y'iri tangazo ugiye gukora ibishoboka byose hanyuma ukabasha kubohora aba baturage bakomeje gukorerwa jenoside mu buryo bukomeye cyangwa se mu buryo buhambaye. Andi makuru kandi dukomeje kugenda tubagezaho ni inama y'igitaraganya yabereye mu mujyi wa Bujumbura. Iyi nama tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu 2025, biravugwa ko mu mujyi wa Bujumbura haherutse kubera inama y'igitaraganya mu buryo bukomeye. Iyi nama ikaba yarahuje abajenerali bakomeye mu buryo bwa gisirikare, cyane cyane abashinzwe ubutasi n'abashinzwe kuyobora urugamba mu buryo bukomeye cyane. Bahuriye mu mujyi wa Bujumbura, aho ni mu gihugu cy'u Burundi. Harimo abajenerali bakomeye bo muri South Africa, abajenerali bakomeye bo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abo mu gihugu cy'u Burundi. Bahuriye ngo muri hoteli imwe ikomeye iri kubarizwa mu mujyi wa Bujumbura, bivuga ko yaba ari umusirikare wo mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi nawe ukomeye cyane. Iyi nama rero yagarutse ku bijyanye n'umutekano ubarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bukomeye cyane, ariko kandi ingabo za South Africa zivuga ko bagomba gukora ibishoboka byose bagasubira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko batibaza uburyo batsinzwe urugamba ubwo babarizwaga mu mujyi wa Goma, ndetse bakavuga ko bari gukora iperereza ku buryo bukomeye cyane ku cyatumye batsindirwa hariya mu mujyi wa Goma. Bavuga ko ari ingabo zikomeye kandi zishoboye kurwana mu buryo bwo bwose, ko batazi uburyo baba baratsinzwe ruriya rugamba rwo mu mujyi wa Goma. Ubu rero bakaba bashaka gusubira muri Kongo, binjiriye mu gihugu cy'u Burundi, bagahinguka za Uvira n'ahandi, bakajya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakagaba ibitero bikomeye ku barwanyi ba 23 aho ibirindiro byabo biherereye hose, bakahagaba ibitero ndetse bagakomereza mu mujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma bakawubohora, nk'uko bikomeje kugaragara mu byavuye mu myanzuro y'iyi nama. Ubu rero baravuga ko bagomba kwihimura mu buryo bukomeye, ariko amakuru atugeraho aravuga ko uko byagenda kose igisirikare cya South Africa cyangwa se iki gihugu cya South Africa gishobora kuba cyararyohewe n'ubutunzi bubarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasesengurira hafi bakavuga ko ibi ngibi ari byo bishobora kuba bituma igisirikare cya South Africa gishaka kongera kugaruka ku butaka bwa Kongo, bijyanye n'ibiganiro baherutse kuganira n'umuyobozi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, dore ko yajya agaragara kenshi ari kumwe na perezida wa Afurika y'Epfo nta wundi ni Cyril Ramaphosa. Bagaragaye bari kumwe ndetse mu biganiro bitandukanye. Iyi nama rero ibaye nyuma y'uko hari gutegurwa urundi ruzinduko rugomba guhuza perezida Neva ndetse na Felix Tshisekedi, aho bivugwa ko uyu muperezida w'u Burundi yabagiye kwerekeza muri mujyi wa Kinshasa, aho biteganijwe ko azahura n'uyu muperezida Felix Tshisekedi. Izi nama zikomeje kuba hirya no hino ndetse n'ibiganiro bikomeje gukorwa ndetse no kubonana kw'aba perezida, biravuga ko hari igisobanuro bisobanura nyuma y'uko bigaragara ko uko byagenda kose intambara iri gututumba muri uyu mujyi wa Kongo, ndetse harimo Uvira, harimo Goma, harimo
na Bukavu. Iyi migi yose biravuga ko uko byagenda kose habagiye kugabwa ibitero bikomeye karundura muri iyi migi, ndetse Perezida Felix Tshisekedi akaba avuga ko hagomba gukorwa ibishoboka byose kugira ngo amahoro yongere agaruke ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'ingabo witwa Guy Kabombo uyu minisitiri w'ingabo witwa Guy Kabombo ikabinda muri teritwari ikabinda mu murwa mukuru w'intara ya Romami. Hangari mu ntara ya Romami yakoreyeyo uruzinduko rukomeye. Uru ruzinduko rero rukaba rwaramuhuje na bamwe mu badepite bo muri iyi ntara n'abandi bayobozi bamwe bakomeye mu buryo bukomeye cyane. Uru ruzinduko rero yagiriye muri iyi ntara, muri uyu mujyi, akaba yaragejeje ikiganiro gikomeye ku rubyiruko ndetse n'abandi bari bahari muri rusange, ashishikariza urubyiruko rwose rw'abanyekongo kwinjira mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego kugira ngo bagarure amahoro ku butaka bw'igihugu cyabo. Uyu rero yavuze ko handi ko uko byagenda kose hagomba gukorwa ibishoboka byose ku kiguzi icyo ari cyo cyose, ariko amahoro akagaruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko icyo bitegura ari uko bagomba guhangana n'u Rwanda rwabateye, nk'uko yabivuze mu magambo ye ubwo yarari muri uru ruzinduko. Ariko kandi biravugwa yuko yashishikarije uru rubyiruko kwinjira mu gisirikare. Avuga ko byibura bakeneye ibihumbi bigera kuri 700 by'urubyiruko rwakinjira mu banyekongo kugira ngo bafatanirize hamwe kugarura amahoro ku butaka bwa Repubulika y'iki gihugu, ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara. Andi makuru aravuga ko uwitwa Brigadier General Edi Kapenda Brigadier General Edi Kapenda nawe abarizwa mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nawe yakanguriye igisirikare n'igipolisi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwitegura intambara mu buryo bukomeye cyane, ndetse ananenga abasirikare basiga urugamba bagakomeza kwirukanka. Agira ati, ni gute umusirikare agomba kwicwa ku rugamba nk'ihene? Ni gute umusirikare agomba kuva ku rugamba? Ni gute umusirikare agomba guta urugamba? Agira ati mu magambo akomeye, aravuga ati mbabarire, aravuga ati uko byagenda kose mukwiye mbabarire, aravuga ati mukwiriye gushyiramo akabaraga n'agatege mukarwana ku bishoboka byose, mukarwana hashingiwe ku busugire bw'igihugu kugira ngo amahoro yongere agaruke mu gihugu cyababyaye, mu gihugu cyanyu. Ababwira amagambo akomeye, agira ati abasirikare bose ndetse n'abapolisi bose murashishikarizwa kujya ku rugamba kandi mukarwana urugamba mugaragaza ubwitange, mukarubaho mururiho, hanyuma tukara ko dutsinsura umwanzi waduteye ku butaka bwacu bw'abanyekongo. Uyu mugabo rero yakomeje kugenda atangaza amagambo akomeye mu buryo bukomeye cyane nk'uko bigaragara mu nkuru ye. Hanyuma
ubu haribazwa ikigiye gukurikira aya magambo, dore ko abasirikare bakomeye bose bo mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bagira uruzinduko mu ntara zitandukanye, cyane cyane intara ziri kuvugwamo imirwano ikomeye, bagenda bashishikariza abanyekongo muri rusange kuba barwana urugamba ndetse no kurutsinda. Ibi bikaba bifitanye isano n'amagambo General Masunzu aherutse gutangaza, akabwira abanyekongo ko abanyekongo ubwabo aribo bakwiye kurwana intambara kandi bakayitsinda. Ubu rero hagiye hatangira ubukangurambaga butandukanye hirya no hino mu ntara zitandukanye, kugira ngo harebwe koko niba abanyekongo bakishakamo ubushobozi ubundi bakarwana urugamba kugeza barutsinze. Mwakoze kubana natwe mu makuru yacu n'ibiganiro byacu. Andi makuru naho mu kanya, ntimukureho urushinge, mukomeze mubane natwe hano kuri Sahel TV. Ni ukuri kubana namwe n'umugisha, ndetse kuri twebwe cyane cyane. Warakoze kuduhitamo, Imana iguhe umugisha, ugire ibihe byiza.